A mi smo luđaci s koliko stvari mi eksperimentiramo. Ljudi, vi imate sreće da smo mi snimili ovo tu, da vi ne morate tražiti koliko smo Edita i ja. Meni zvoni mobitel. Čekaj, moram odbiti ovaj poziv. Samo. Bok Lidija. Bok Edita. Jesi dobro? Dobro sam. Jer imamo tremu. Slušaj, čula sam danas, dobila sam feedback na naš intro. Dobro. Da izgledam jako strogo. Što? Naspram tebe. Možda zbog naočala. Mislim da je zbog tona. Tako da moram malo poraditi na to. Moram početi zvučati više friendly, manje strogo. Ajde, probijamo led. Prva je epizoda. Želim ti dobrodošlicu u ovaj online svijet. Hvala. Ja mislim da mojoj zajednici možda nije jasno zašto ja baš s tobom pričam o ženskom zdravlju i perimenopauzi, ali s obzirom da sam htjela malo više pričati o toj temi i kad sam razmišljala kako da to izvedem, uvijek sam u mislima imala naše razgovore koje se već sad vode godinama i ti si zapravo jedina moja prijateljica koja potpuno bez filtera priča o perimenopauzi i koja zaista nešto po tom pitanju poduzima. Ali osim toga si po struci znanstvenica i trenutačno radiš za Clue. Za one koji ne znaju, to je aplikacija koja prati menstrualni ciklus. Najbolja aplikacija i ovo nije plaćeni oglas. Nije plaćena reklama. Tako da imaš još nekakvu malo drugačiju i dublju perspektivu na cijelu sliku ženskog zdravlja. I onda si to volim misliti, hvala ti. Da. I onda sam došla do zaključka da zapravo ima najviše smisla da snimamo naše razgovore. Iako ti si me nagovorila. Ja sam nagovorila ja sam sama još u šoku da sam ja tebe nagovorila da ovo radim, ali nekak si mislim na šta, pošto ne živim u Zagrebu nego u Berlinu trenutno, nisam toliko eksponirana u mojoj glavi, pa ne znam, vidjet ćemo. Htjela sam ti iskomentirati i mislim da hvala ti, da sam jedina prijateljica bez filtera, mislim da ima nekih tu koji će se možda uvrijediti malo, ali... Hashtag Anela, ali tako je kako je. Da, ali i zaista jesi jedina moja prijateljica koja aktivno poduzima neke korake koji direktno utječu na simptome koji su vezani uz Ipak sam stroga. Najstroža sam prema sebi, to je istina. Da. Ima nas još takvih, ne brini. Hvala Bogu. Daj mi reci, koje je tvoje zapravo iskustvo sa perimenopauzom? Znači, prvo, jebate kakva perimenopauza kad je to krenulo. Znači, ja sam prvo, kad je sve krenulo, što je bilo prije recimo sad 1.5 godina, ja sam mislila da mi se samo pogorša mi se PMS i slušaš stalno, znaš, PMS, različite faze života, različit PMS. Oprosti, sad sam te prekinula, ali daj, rekla si prije 1.5 dana, ali daj reci ljudima koliko imaš godina. Ja imam 40 godina. Znači, za ove koji gledaju znam. Teško za povjerovati, ali 40 godina. Znači, to je već počelo početkom 39. još tako i prije. Da, taman, početak 39. možda kraj 30. Mislim, možda i prije, samo što nisam bila toliko svjesna. Kažem, počela sam imati migrene prije menstruacije koje nikad nisam imala prije u životu, tako da tu sam mislila prvo da imam nekakav tumor na mozgu ili nešto, ali ispalo je da nemam, jer sam shvatila da se, počinje se to ponavljati iz mjeseca u mjesec. Sam skužila, povezano je sa ciklusom. U međuvremenu počela sam imati, užasno mi se produžio PMS, 14 dana sam bila luda, nakupljanje vode, ja dobim, hvala Bogu, 4 kile prije menstruacije, čista voda. Tako da to mi se sve pogoršilo. Nekak sam živjela s tim kao to je sad tak, starija sam, pogoršava se, bit će bolje. I onda zapravo što mi je bio neki prijelomni trenutak je kad sam počela imati ta noćna znojenja. Što je bilo katastrofalno jer digneš se usred noći, mokar si ti, mokar ti je jastuk, mokar ti je poplun, mokar ti je madraca, znači mokar ti je sve. Znači već u 39. U 40. skoro? Ne, noćno znojanje je definitivno već i u 39. Okay. Recimo neka sredina, 39. I
Ništa, znači krenulo je s tim, noćna znojenja sam bila jako povezana s anksioznošću, naravno da sam prvo interpretirala bit će da sam pod stresom i tako dalje, iako ti znaš, znači to je bio baš period u mom životu, 39. najbolja godina mog života bila, definitivno nije bio period di sam bila pod stresom, tako da mi je malo to bilo zbunjujuće. Da, odnosno bilo je perioda kad si objektivno bila puno više pod stresom. Da, tako je. Okay. I nisam imala ove simptome. Nisi to mogla povezati nužno sad je užasno stresno razdoblje za mene. Tako je. Tako da sam počela, znači to, anksioznost prije spavanja, pa počela sam se buditi usred noći. To sve govorimo taj period prije menstruacije. I onda nekak u paralelno s tim se događa, pošto sam veliki pobornik podcastova, slušam jako puno stranih podcastova na temelju zdravlja, Huberman Lab, Peter Attia's Drive, obožavam Stacy Sims, Sarah Gottfried, spominjat ćemo ih tokom našeg serijala, ali znači počela sam slušati te podcaste i nekak mi se valjda na temelju toga algoritam i na Instagramu krenuo formirati i sam nekak bila spamovana sa tim sadržajem oko perimenopauze. Pa perimenopauze se tu sam nabila simptomi i nekak ne znam, ostala sam na tome, počela sam gledati koji su simptomi i skušala sam, ček malo, jebote, to sam ja. I zapravo tu je bio taj prvi, skoro godinu dana nakon ajmo reći prvih simptoma, gdje sam ja shvatila, možda sam ja actually u perimenopauzi. A slušaj, jedno pitanje, nisi testove radila? Ili si radila testove? Spolnih hormona. Napravila sam, pošto ja radim testove 2 puta godišnje, generalno. Napravila sam spolne hormone početkom 39. i ok su mi bili nalazi. Mislim, napravila sam ih i početkom ove godine, nisu bili više toliko ok, nisu bili drastično loši, ali nisu više bili toliko ok, ali nije da bi sad ti mogao iz tih nalaza iščitati. Da, to te namjerno pitam zato što nalazi zbog velike fluktuacije hormona jednostavno nisu točni. Može se dogoditi da danas su ti super, sljedeći ciklus nisu više super. Jako teško je, mislim nemoguće je uhvatiti neki moment koji je 100% istinit za trenutnu fluktuaciju hormona. Apsolutno. I simptomi su tu da nam zapravo ukažu. Meni zvoni mobitel. Čekaj, moram odbiti ovaj poziv. Jedna mala digresija, nastavljamo dalje. Digresija, da. Simptomi su zapravo ti koji su u ovoj priči puno važniji od testova. Tako je. Za razliku od jako puno stvari u životu u perimenopauzi, broj 1 je pratiti simptome. Pratiti simptome. Tako je. I šta nije baš jednostavno. Ne, i baš zato što nema uzorka. Meni se recimo ono što se meni događalo, nisam ja imala konzistentno, znači menstruacija za menstruacijom iste simptome. Ne, nego ti dođe, ne znam, migrenu imam tipa 3. i 4. mjesec, 5. mjesec imam noćna znojenja, 6. mjesec imam migrenu i ne znam, apsolutno one mood swings i tako dalje, 7. ti dođe sve, znači jako je random i jako je teško naći, prepoznat taj uzorak zapravo u cijeloj priči. Da, ali možda možemo reći da definitivno se žene krenu osjećati drugačije i da su neke stvari teže, recimo to tako. Jedna moja prijateljica me jedanput nazvala i nešto smo pričali o perimenopauzi i kaže ona meni, pa šta je Edita sad, jesam li ja bolesna? Ja govorim, ne, nisi bolesna, ali super mi je kako doktorica Sarah Gottfried definira to razdoblje u životu žene. To nije razdoblje koje treba preživjeti, to je razdoblje u kojem se potpuno autentično vraćamo sebi. Što je zapravo baš lijepo. Da, lijepo. Iako je, znači, muka Isusova za proć. Da. I stvarno, nekim ženama blagoslovljene bile nije, ali nekim ženama je baš teško. Različita su iskustva, da. Ali samo kao želimo reći, ima svjetlo na kraju tunela. Da. I nekad možda samo traje 10 godina, ali je svjetlo je tamo. Znaš šta, moje iskustvo ti je bilo malo drugačije jer sam ja rodila dosta kasno. Znači skoro sam imala 38 godina. I onda sam prolazila kroz to razdoblje postpartuma koje je jedno
izuzetno osjetljivo razdoblje u životu žene, jednako kao što je pubertet i jednako kao što je perimenopauza, jer u sva 3 razdoblja dolazi do promjene u hormonima. I nakon nekakve 2 godine ja nikako da se počnem osjećati bolje. Nikako. Je meni sve gore i gore. Naš beba raste, očekuješ da ćeš početi sad uskoro bolje spavat, beba spava, ja ne spavam. Ja se budim po noći. Ja ne mogu zaspat. Ne mogu zaspat kad se probudim. Konstantno moram ići na WC, nema urinarnih infekcija. Postala sam... Kod mene je još bilo dosta specifično što se moja glikemija pogoršala, s obzirom da sam imala u trudnoći gestacijski dijabetes. Očekivalo se da to nakon trudnoće nestane, a meni je godinu za godinom bilo sve gore i gore. To si platila s ovim glukoznim monitorom? Da, to sam pratila i možemo u nekoj drugoj emisiji malo detaljnije o tome. I ono što se onda... I postala sam ti jako tankih živaca. Posebice u drugoj fazi ciklusa. I onda što se dogodilo je da mi je ciklus postao neredovit. Ali to, zanimljivo, nije bilo odmah nakon poroda. Meni se ciklus vratio i bio je redovit. I onda je postao neredovit. I to ti je meni bio signal, ok, sad definitivno nešto nije u redu. I ciklus definitivno pokazuje i prati ono kako se ja osjećam. I kažu za žene koje mi se zapravo poremeti ciklus da su sretnice, jer imaju nekakvu fizičku manifestaciju i nekakav koja ti je povezana sa kao tvojim spolnim hormonima, nije neko frozen shoulder. Jer dok god si ti u toj fazi da ti se čini da je možda jako teško je i samu sebe uvjerit da si na početku perimenopauze. Da. I onda kad sam ti napokon imala dovoljno kapaciteta da se počnem baviti sobom, radila sam sa nutricionisticom, Sandrom Krstev Baraš. Pozdrav Sandra, veliki pozdrav tebi. I ona je bila ta koja je prvi put spomenula riječ perimenopauza u kontekstu mene. Jer sam ja spominjala cijelo vrijeme u međuvremenu. I tebe. Ali što se tiče ovih profesionalaca, stručnih djelatnika, jel? I moram reći da od tad je sve za mene krenulo na bolje. Bilo je izazovno. A prvo samo da, znaš šta, prekidam, ali prva ta stvar samo da znaš. Da nisi luda, da si našla da ima ime za to kaj ti je. Jer ja sam ti jedno vrijeme, ja sam mislila, ja sam možda u depresiji. Ja sam možda u ovoj postporođajnoj depresiji, ja nikad iz ovoga neću izaći. U tim trenucima mi je to onako blicalo, zašto je meni ovoliko loše, ali više od toga, zašto je meni sve teško? Zašto je meni sve teško? Zašto dobivam 4 kile svaki mjesec? Zašto ovako djelujem zbunjeno? Tek sad sa malim odmakom vidim da pokušavam pronaći prave riječi, jasniji su mi ti simptomi. Kad sam kužiš, lako je biti general poslije bitke. To je to. Istina. Tako da želim još nešto reći. Mislim da je to važno da kažem. Žena može prolaziti istovremeno kroz postpartum i perimenopauzu, što je izuzetno zahtjevno i teško, ali može. Apsolutno može. Ali dobro, sad je situacija puno bolja, puno promjena je uvedeno. Puno eksperimentiranja i nije, i nije lako. Nije lako i nije svaki dan dobar dan, nije svaka noć dobra noć. Što je okej isto. Da. Nije ti ni inače, zašto sad još više na sebe bičevat se, ne? Da, ali generalno je puno bolje. U odnosu na posljednje, ne znam koliko,
koliko ja sad imam? Da, ja nisam rekao, ja sad imam skoro 42. Znači zadnjih godinu dana je puno bolje u odnosu na prethodne 3 godine. 3 godine, da. Što je dugo razdoblje. Na što sam si htjela referirati na ovo što si rekla za ciklus. Ja bi možda jednu stvar rekla koja je užasno bitna, to je šta nije perimenopauza. Znači, perimenopauza nije menopauza. Perimenopauza nije dođe ti s 50, traje 2 godine i obično su to valunzi. To sam ja mislila. To su, prvo, to možda je povezano koliko toliko s menopauzom, ni to nije točno, ali definitivno nije točno za perimenopauzu. I sad ću reći šta je perimenopauza. Može. Znači, perimenopauza je taj period do menopauze, a menopauza je jedna točka u vremenu i u toj točci ti službeno već 12 mjeseci nisi imala menstruaciju. Sve poslije menopauze, postmenopauza, sve prije menopauze od 4 do 10 godina, prije gdje ti se počinju događati te promjene, je takozvana perimenopauza. Znaš šta, ovi neki, mislim da stalno govorim znaš šta, ali nema veze. A nema veze, tako da vidiš da li znam, to je ok. Ovi neki nazvala bi ih progresivnim doktorima, autorima, autori i znanstvenici. Zaista već dosta hrabro govore o tome da perimenopauza može početi od 35. Čak, na primjer, doktorica Sims koja govori od 32. godine. Da. A doktorica Sara Gottfried, jednom sam slušala da je rekla, usudila bih se reći ako ste na početku svojih 30-ih i eliminirali ste sve drugo, znači bilo kakve druge dijagnoze, sigurno ste u perimenopauzi. Nisi luda. Ako se stvarno ti počnu događati čudne stvari, mislim, isto male su šanse da najedanput imaš 6 različitih boljki te snašlo, zapitaj se možda jesi u perimenopauzi. Makar si mlada, makar imaš 32, makar, ne znam, ili 35, postoji šanse. Najčešće je u 40-ima. Mislim, još uvijek ja mislim da većina žena pada u nekakve kasne 30-te, početak 40-ih. I tu je dosta isto zna igrati bitnu ulogu genetika. Mislim da je otprilike oko 50% žena imaju otprilike u isto vrijeme menopauzu kao i njihove majke i obično imaju sličan profil simptoma u perimenopauzi. Tako da pričajte sa svojim mamama, tetama, sestrama, bilo kojim ženskim dijelom obitelji. Ja sam pričala sa svojom mamom. Mislim da je moja mama bila malo sretnija što se tiče perimenopauze nego što sam ja, jer nije imala tako rano simptome, ali definitivno pričajte. Negdje mi je u podsvijesti da mi je kasnije tek rekla da je to bilo negdje oko 53. godine. Ali sjećam ti se jednog trenutka kad sam bila u Splitu, išla sam kod nje i trebao mi je uložak. A znaš kako žene uvijek imaju neke uloške po kući, jel? Ako nije cijelo pakiranje, neki ostaci su negdje su. Dobio si u DM-u. Uvijek ima uložak negdje. I tražila sam uloške i ona nije imala uloške. I ja se sjećam da sam ja tad pomislila, sigurno je ušla u menopauzu. Dobro si ti to je ja nisam svoju mamu tak špionirala, ali sam je pitala kasnije. Ali to je isto grozno, mislim, sad kad si razmišljam, tek sam je sad, znači nedavno, uopće nismo nikad pričali o tome, ne znam, možda je to u mojoj familiji, ali nekad nemam osjećaj da žene ne pričaju o tome. Ne, generalno i pogotovo žene ne pričaju o tome. Ali kako ti ja dosta pričam o tome, na primjer sa svojim prijateljicama i doslovno namećem neko svoje, ajde recimo, mišljenje. Ne bi znala o čem pričaš. I stječem dojam da žene ne žele pričati o perimenopauzi. O da. Ili ne da ne žele, nego znači, kad vide, ja mislim da imaju kao organsku reakciju. Ne. Nemoj me s tim, molim te. Nemoj me, molim te, sad s tim pilat. Ali interesantno mi je to, zato što to je nešto neminovno što će se dogoditi, ali možda to povezuju sa starošću. Znaš, menopauza stara i ne žele razmišljati o tome. Ali kad promisliš, Lidija, da
su vjerojatno 40. početak. I da je to razdoblje koje ti može trajati 10 godina, 15 godina. I da postoji danas velika šansa da će živjeti još 40 godina. Minimalno. Sa ovim mojim strogoćem režima i da ti i više. Narednih 40 godina ne znaš apsolutno ništa o tome što će ti se dogoditi, zašto ti se to događa i kako si pomoć. Meni je to zastrašujuće. Ali ne samo bitna je stvar, ne samo tih 10 godina. Nije da sad mi vama želimo dati tips and tricks za ovih 10 godina ili 2 godine, koliko god ćete završiti u perimenopauzi, da si pomognete, nego je stvarno stvar u tome da toliko stvari koje se događaju u ovom periodu ima za posljedicu kakva će vam biti starenje. Veće su šanse da imate osteoporozu, veće su šanse da razvijete Alzheimerovu bolest. Znači, to se sve sad treba menedžirati da smanjiš taj rizik. Meni ti je jedna druga moja prijateljica, kako smo mi pričale i često pričamo o tome, i ona ti je zaista odlučila otići kod svoje ginekologice da popriča s njom, da vidi koji su joj izbori, eventualno da napravi neke testove. I rekla joj da se osjeća drugačije, da dobiva na težini, da joj grudi nenormalno bujaju, da ništa ne radi drugačije, da je nemirna, da lošije spava. I dobila je odgovor, dobila ti je odgovor, gospođo moja, nemojte se vi ništa brinuti. To vam je duboko zapečatirano u ženski kod. Idite kući i živite svoj život. Mislim, ja znam ovu priču. Neću lagat, ali je bitno je... Neću se praviti da je ne znam, ali priča sam da je užasno bitno da ispričaš tu, zato što to je tak jedna vrlo normalna priča, normalna situacija s kojima se žene susretnu kad idu kod doktora. Znači, ili dobivaš premlada si, ako slučajno spomeneš, ili premlada si, ili dobri su ti nalazi, žensko si, to je nama u gen. Mislim, to nama je u gen. Perimenopauza je nešto što je koji pubertet. Da, ali ne u kontekstu u kojem nam se govori. Ne, apsolutno. Da. Mislim, to je jedno stanje, to je jedna biološka faza koja se događa i koju trebamo proći. Nije nikakav, nisi bolesna, nije kvar, ništa tog tipa, ali to ne znači da ga moraš proći bez ikakve pomoći. Da kad se obratiš medicinskoj struci, ja sam osobno jako isfrustrirana, ali mogu uglavnom se referirati najviše na Njemačku, ali ne mislim da je u Hrvatskoj puno bolje. Nažalost, kad se obratiš medicinskoj struci, onda naiđeš zapravo na nerazumijevanje i niko ti neće pomoći. I ne podršku. Da, to je to. I to je problem. Da. I mislim da je stvarno stvar edukacije. Negdje sam čitala u Americi, mislim da 20% studenta medicine ili tak nešto dobije obrazovanje na temu menopauze, odnosno cijelog tog kao poglavlja. Cijelog tog poglavlja ženinog života. Uglavnom nezastupljeno je na fakultetima što se tiče predavanja, nekakav izborni predmet, taj level. Znači, zapravo strašno kad razmisliš da to je zapravo pola ženinog života je određeno sa tim periodom. Kažem, ako ne sad u tih 10 godina, onda u svemu što će ti se dogoditi kasnije, i toliko malo je polagano, toliko malo ulažu u to da educiraju ljude, da rade istraživanja na tom području i tako dalje. Veliki dio problema je taj što doktori nisu dovoljno educirani i ne svojom krivicom, ali ja sam svejedno užasno frustrirana kad osjetim to omalovažavanje s njihove strane. Da. Ali dobro, to vrijedi i za druge neke doktore, ne samo za... Da, ali sad, pričamo o ovoj temi. I kad ja moram smisliti nekakvu komunikacijsku strategiju s kojom ja moram doći da bi se mene uvažilo, saslušalo i eventualno nešto napravilo. I teški dokazi. Dokazi kao ne možeš funkcionirati. Iskreno da ti kažem, moja strategija ti je uvijek pretjerivanje. Ja toliko pretjeram da oni više nemaju izbora, konkretno on,
više nema izbora nego me uputiti na neke... Moraš se sama za sebe se moraš izboriti. Moraš se sama za sebe izboriti. Šta trenutno nije olakotna okolnost za nas. Ne. Ali s druge strane, mi smo prva generacija žena koja će vrlo vjerovatno koliko toliko ući educirana u perimenopauzu i menopauzu. I to je pozitivno. Ako ne generacije, definitivno ti i ja. I to je pozitivno i nadamo se da će sljedeće generacije biti puno lakše. Ne 100%. I vidiš već sad kako se Gen Z razgovara o tome. Mislim da je totalno drugi narativ. Kad pogledam, ne znam, generaciju moje mame ili našu generaciju gdje se ne priča uopće o tim stvarima, koliko puno oni pričaju o tome. Baš je druga priča. Znaš što mi je palo na pamet? Prošli smo simptome, ali nismo prošli simptome. I htjela, mislim, možda jedna činjenica prije toga je stalno pričam o teme sve ti se mijenja, mislim, ono kad ti se mijenja, zapravo biološki su ti hormoni i to je mijenjati se na način da počnu fluktuirati luđaški. Znači ti progesteron i estrogen. Mislim da je super usporedba jednako kao u pubertetu. Točno to. U smislu promjena je neminovna i događa se i ti se osjećaš cijelo. Mislim da će roditelji najbolje razumjeti, jel? Mislim, ja kad se sjetim svojih teenagerskih godina, ni tad mi nije bilo lako. Ali sad, iskreno, mislim da možda zato što sam puno svjesnija sebe, mislim da mi je sad još gore. Ja isto I još ipak si malo si stariji i sad te boljke ipak drugčije lupe. Mm-hmm. Ali bottom line, događa se ta fluktuacija hormona dok se eventualno oni ne padnu, što se događa znači menopauza, postmenopauza je totalno druga slika hormona koje imaš. I zbog te fluktuacije hormona, pogotovo progesterona i estrogena, koji su, by the way, zaslužni za 5500 procesa u ženinom tijelu. A ne samo za menstruaciju. Tako je, ne samo za menstruaciju. Vuku za sobom, ja ne znam koliko je, ima preko 30-40 simptoma koje možeš iskusiti. I neki jesu vezani uz menstruaciju, tipa da se, naravno, ciklus ti se mijenja. Na početku perimenopauze možda više u razmaku od 7 dana, a pred kraj perimenopauze, znači pred samom menopauzu i do 20 dana može biti razlike u ciklusu. Ali i kažem, znači to je broj 1, broj 2 valunzi, klasika, ne, od simptoma. A onda imaš lista ide dalje, noćno znojenje, anksioznosti, promjena raspoloženja, takozvani brain fog, ne znam, zamrznuto rame, problemi sa zglobovima, pomozi mi, šta još? Šta mi sve imamo? Mentalne promjene koje su mene najfascinantnije. Mood swings, promjene raspoloženja, tanki živci. Onda, znači bilo kakve probleme sa spavanjem, buđenje usred noći, urinarne infekcije. Suhoća rodnice i vagine, drage volje ću pričati i o tome u jednoj epizodi. Digresija jedna. Znaš kad sam bila na edukativnom tečaju Sare Gottfried vezano za ženske hormone i onda smo mi jednom tjedno imali Zoom kolove s njom. Aha. Blago ti se, samo ću to reći. To je bilo nadnaravno iskustvo. Bila jedna žena, isto tako na 40 godina, početak 40-ih i pričala je o simptomima i početku perimenopauze i rekla je da zapravo se njena duljina ciklusa nije promijenila. Sve je ostalo isto. Ono što se promijenilo je da je intenzitet krvarenja postao puno jači i da njen doktor to nije smatrao dovoljno jakim argumentom. Aha. Na što je doktorica Sara rekla i ja se apsolutno ne slažem. Svaka promjena koja odskače od onoga kako je do sada bilo se smatra dovoljno relevantnom. Ne mora nužno biti dužina. Kad imaš sreće da ti Sara pogleda nalazi. Kad imaš sreće da te Sara Gottfried savjetuje, da. Ali nekad promjene znaju biti jako suptilne. Važno je sve što nam padne na pamet. Važno je pratiti simptome. Užasno je važno. I to nije da vam se samo, nije da vam idu jajnici u penziju samo, nego kažem, rekli smo, ja mislim, negdje na početku, doslovno se mijenja, znači pokazani su skenovi, mijenja vam se kako vam mozak funkcionira, znači totalno drugi putevi se formiraju, tako da
niste lude i u smislu kao mentalno, niste lude, stvarno vam se počinje mijenjati kako, ne znam, filtere koje imate, granice koje postavljate, emocionalno kako neke stvari procesuirate. Pratite simptome, sve može biti simptom. Sve može biti, sve što je drugčije može biti simptom. Nije neistina ako to kažemo. Sve može biti simptom. Ali kad imamo tako puno za reći, ja sam samo htjela reći da nije sve tako crno. Nije sve tako crno i završit ćemo ovu prvu epizodu u pozitivnom tonu. Tako jer zapravo ideja je da kroz naredne epizode podijelimo svoje iskustvo i ti i ja i da podijelimo sa ovom zajednicom što je nama pomoglo. A mi smo luđaci s koliko stvari mi eksperimentiramo. Ljudi, vi imate sreće da smo mi snimili ovo tu, da vi ne morate tražiti koliko smo Edite i ja. Skoro pa istina. A nije, znaš šta, i nije sve tako crno zato što nakon svega ovog navodno ide jedan predivan preporod period za žene. Najljepši period, navodno. Da. Najljepši period. Tako, di shvaćaš šta je zapravo bitno u životu i vrijednosti ti se poslože. Tako da, evo, imate nečem se radovat. Poruka prve epizode, počnite pratiti simptome danas i pratite kroz par mjeseci gledajući sukladno sa svojim ciklusom, gledajte šta vam se događa, a mi zalijepit ćemo dolje u opisu negdje, ćemo staviti i nekakav link na koji simptomi su simptomi perimenopauze, nekakav malo sadržaj koji može vam pomoći. I možda neke dobre knjige o tom cijelom periodu. Ili podcastove za one koji vole znati više. Da. Za sve koje žele znati više, bit će više u opisu. Može. Eto. Jesmo li zadovoljne sa ovim? Ja mislim da jesmo. Nije bilo toliko strašno za 17. pokušaj prve epizode. Nije 17. ali je 3. A 3. je moj sretan broj. Završit ćemo. Moje 7, tako da ne znam da se tome želimo veseliti. Hvala lijepo svima koji ste nas pratili i vidimo se ponovo za 2 tjedna. Vidimo se, čao. Bok!